gospodine gradonačelniče, gradski menadžeru, poštovani borci za oslobođenje Beograda i njihovi potomci, vaše ekscelencije, drage komšije, dame i gospodo, predstavnici republičkih i gradskih organa, dozvolite da vas pozdravim u ime Istorijskog arhiva Beograda i da vam se zahvalim što ste danas došli na ovu izložbu. Kao što ste upoznati, ova izložba se organizuje u sklopu niz manifestacija koje grad Beograd organizuje povodom 70 godina od oslobođenja Beograda. Bilo je pitanja upućeno i meni i mojim saradnicima zašto baš 12. nedelja je, pa i praznik. Mi smo želeli još jedan put da podsjetimo da su na tadašnji dan, pre 70 godina, od Kosmaja u selu Đurincima se spojile i susrele vojske Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije. Toga dana krenuli su u sadejstvo za oslobađanje Beograda. I zato smo odabrali ovaj dan. Vidjet ćete na ovim planojima sliku Beograda ne samo o oslobođenju, nego i pre oslobođenja. Mislili smo da je to isto celishodno da pogledate. Neke fotografije, neki podaci su poznati i već viđeni, ali oni uvek kao takvi predstavljaju podsjećanje na događaje koji su rezultirali oslobađanjem Beograda u Drugom svetskom ratu. Mi smo hteli posebno da ukažemo na jedan segment koji možda do sada, slobodno da kažem, nije toliko puno prikazivan i nije obraćena toliko pažnja, a to je uloga i borba ilegalaca u okupiranom Beogradu i njihova uloga u oslobađanju Beograda. Imali smo čast i zadovoljstvo i da iskoristimo to što je jedan od aktera tih borbi i tih aktivnosti u takvom Beogradu porobljenom bio tada ilegalac Sava Đelković, tada 20-godišnjak, a sada vidjet ćete ga krepki, skoro 100-godišnjak. Moram da kažem krepki zato što sam rekao da ću ispričati, odnosno da kažem da nije hteo da uzme kola da pošalje, nego je došao autobus. Sa suprugom je promenio 2 autobusa dok je došao danas. Isto tako je bio i pre 2 godine kada je došao u Legat, na preporuku predsjednika sadašnjeg SUNOR-a profesora Zečevića, i gde smo mi preuzeli ono što je on ponudio da ostavi kao poklon Istorijskom arhivu Beograda u znak sećanja na borbu koju je on sa svojim drugovima vodio. Imaćete priliku da pogledate ovde, znači po prvi put ćete imati kopirana karta, odnosno mapa Beograda sa ucrtanim bunkerima i pozicijama nemačkih koji su ilegalci skupljali. No da ja ne bih puno pričao oko toga, moram istaći samo da drug Sava je, verovatno, on mi neće zameriti, jedna od najvećih uloga i aktivnosti je bila unošenje i aktiviranje radio stanice u okupirani Beograd sa svojim drugovima, sa svojim starijim bratom, sa majorom Vučkovićem, unošenje i aktiviranje stanice u kući njegovih roditelja, gde su na taj način obaveštavali vrhovnu komandu, odnosno štab koji je bio već nadomak Beograda, o poziciji Nemački i o situaciji koja je vlada. Oni stariji koji su gledali otpisane, imali su prilike da vide to u legendarnoj toj seriji. Znači, to je ona scena kad oni zauzimaju automobil sa pomoćnikom ministra i ulaze na taj način u Beograd. Ali da ja ne dužim, ja bih sad zamolio druga Savu da uzme reč, da vam se obrati uz jednu malu napomenu u okviru nadimaka i tajnih koji on imao, između ostalo je i prvo. Druže Savo,
ilegalno dve partizanske radio stanice. Jednu je poslao Slobodan Penizić Krcun sa Radana, gde je tada bio štab, glavni štab Srbije, a drugu Peko Darčević, koji je bio bliže ovamo Srpske Šumadije. Prva ekipa, prvi tim okrivljavali su Peđa Dobrović i Nevenka Jeričić Polajdež, a u ovoj drugoj su bili Miloš Vučković, kasnije general major general, narodni heroj, Sava Anđelković i Miodrag Mirović, radiotelegrafista. Zadatak im je određen i bio je skoro jedinstven, iako su ta dva štaba bila udaljene oko 200 km jedan od drugog. Kratko rečeno je bilo ovo kući u Beograd i odavde slati izveštaj o snazi, jačini, broju Nemaca, njihovom moralu i njihovim utvrđenjima koji su bila u gradu, bunkerima, artiljeriji i tako dalje, i o raspoloženju građana Beograda. Bio je problem ući u Beogradu u to vreme. Nemci su tada izgradili jedan napravljeni pojas koji je išao do Bregovca, do Avale, od Avale do Rikopeka. Taj pojas su poseli nemački vojnici, četnici, Ljotićevci, Belogardejci, oružani odredi i Nedići. Bili su putovi gde nije mogo niko živi da prođe, a da ne bude saslušavan, gde ide, zašto ide, pretrcan i tako dalje. Međutim, prvi obavešteni tip je sa falsifikovanim nemačkim propusticama uspeo da prođe put i da uđe u Beograd. Drugi je zarobio usamljeni automobil nemački, u kome je bio funkcioner Nedićeve vlade, okrenuli odmah kola, strpali radio stanicu, mašinke, oružje i krenuli za Beograd. Sa ispravama tog funkcionera Nedićevog obmanuli su one na punktu gde su bili Nemci prošli i stigli u Beograd. Kada su došli u Beograd i jedna i druga stanica, koji nisu znali jedne za druge, sve do posle oslobođenja Beograda, onda su krenuli da stvaraju obaveštajnu mrežu. Za 24 sata već smo imali jedne grupe obaveštajaca koji su pokrivali Beograd. Podelili smo po rajonima, podelili ove zadatke, utvrdili odluke, javljanje, rezervna mjesta i sastanke kao na prvo omanu i sve ono drugo do obezbeđenja same radiostanice. Istovremeno smo imali, naročito obratili pažnju na Nedićevu vladu i na generala Felbera, koji je onda bio komandant Nemačke armije i komandovao divizijama koje su oni nazvali Srbija. Zahvaljujući simpatizerima, prijateljima, narodnog slobodačkog pokreta, vrlo brzo smo u Nedićevoj vladi našli ljude koji su tamo bili savjetnici, pomoćnici, sekretari i sl. Iz prve ruke saznavali šta ta vlada radi, kakve odluke donosi, šta sprema. Iz niza tih informacija koje su svakog dana išle preko radio stanica našim štabovima, izdvajam 2-3 kao malo nešto značajnije. Dolazak Narodno-slobodačke vojske, koja je tada stigla do pred Beograd, oslobodivši pred toga severozapadnu Srbiju i pola Šumadije, ona je paniku među Nedićeve ministre i vladu i među ove kvistiške organizacije, rukovodstvima četnika, srpske državne straže, Ljotićevaca i drugih. U tom strahu i panici koja ih je zahvatila, održali su sastanak general Trifunović, Dronja tako zvani, tada četnički komandant Srbije, i Dimitrije Ljotić. I dogovorili se da naprave nekakav nacionalni front protiv Narodno-slobodačke vojske. Da od sve tih oružanih formacija Nedića, četnika i Ljotićevaca napravi jedinstvenu vojsku koja će imati jedinstvenu komandu i jedinstveno snabdevanje oružanim
municije od Nemaca. Nedić i Ljotić se brzo složili da komandant tog glavnog štaba bude Draža Mihajlović. Sve te namere pomrsile Narodno-oslobodilačka vojska, ali je onda kod ovih, posle tog dogovora, došlo do raskola. Gde je obrazovati front, taj nacionalni front, koji će da se suprotstavi Narodno-oslobodilačkoj vojsci. Draža je bio za da se krene na Jadran, verujući da će saveznici tamo da se skrcaju, a Ljotić da se ide za Sloveniju, da se uz pomoć saveznika koji su već kroz Italiju jako napredovali ka severu Italije, da se sačuva Ljubljana i Slovenija, da se uz pomoć saveznika kad oni dođu, da se dovede grad Petar i da se na državnoj konferenciji oni pojave kao neki predstavnici Jugoslavije koji će da je po svoje mjere. Od svega toga nije bilo ništa. I da je Narodno-oslobodilačka vojska zajedno sa Crvenom armijom oslobodila Beograd i sve te pretpostavke, kalkulacije i tako dalje uklonila. Onda, posle toga, general Felder pozvao je Nedića početkom oktobra i saopštio da prestaje rad Nedićeve vlade, da se vlada seli u Beč, da se Srbija proglašava okupacionom područjem, strategijskim područjem i da se u Beogradu zavodi posebno stanje. Gore nego od onog koji su već tada stanovnici imali. Preduzeti su jaki fortifikacioni radovi u gradu, građeni novi bunkeri, pojačavani stari, kopani rovovi po parkovima i pomodu grada i preduzimane razne druge mere da se jača odbrana Beograda od Narodno-oslobodilačke vojske. Posle toga, Nedićeva vlada koja je bila u Beču, kratko je vreme bila tamo, pa su Nemci prebacili u obični gradić Kitzbühel. Zato što su morali da oslobode hotel za fašističku elitu Mađarske, koja je glavom bez obzira bežala iz Budimpešte pred navalom Crvene armije. Za cijelo vreme rada u okupiranom Beogradu i jedan i drugi tim bili su stalno na oprezi i čuvali se od odreda nemačkog poručnika Bodija. On je bio specijalista za kontraobaveštajnu službu, raspolagao je sa 3 kamiona u kojima su se nalazili oni kronometri, najnoviji elektronski uređaj sa po 3-4 inženjera u samom kamionu, koji su imali gore ove troklake antene i kružili Beogradom pokušavajući da otkriju radiostanice. Taj poručnik on se hvalio da je već u Francuskoj, Belgiji i Holandiji otkrio čitav niz tih savezničkih stanica i pretpostavljao da će u Beogradu to sigurno otkriti. Kružili su Beogradom svakog dana. Mi smo imali informatore koji su nam pristino da ljudi javljali kad su oni pojavljivali. Čim su oni pojavili, mi smo emisiju prekidali dok su oni šetali okolo, prolazili ulicom, da recimo bila naša radiostanica, 1-2 gore i dole, a češće su na samom ulice naše 100 metara dalje parkirali se i čekali. Ne bi li stanica počela da radi, da je vrlo brzo otkrili. Mi smo poslali čutali. Sedeli su tako u toj sasedi 1, 2, 3 sata i kad su otišli, ono je krenula emisija sa kulicom vesti, podataka, cipara i drugo. Ono što je bilo zajedničko i jednim i drugom timu, iako se nisu poznavali, to je da su pored svih tih svakodnevnih, bukvalno svakodnevnih opasnosti, većih i manjih, koji takav obaveštenje rad vuče sa sobom, uspjeli da ne budu otkriveni od strane Gestapoa i specijalne policije. I da živi i zdravi dočekaju 20. oktobar
praznik pobjede i slobode koji je konačno došao i na našu ulicu. Pre nego što dam reč gospodinu gradonačelniku, moram da iskoristim ovu priliku da mu se zahvalim njemu, gradskom menažeru gospodinu Vesiću i gradskom sekretaru za kulturu gospodinu Vladanu Kasavljeviću na pomoći oko organizovanja ove izložbe i ne samo ove izložbe. Takođe, nakon reči otvaranja gradonačelnika, pozivam vas na kratko osveženje u susednu prostoriju, ali uz napomenu da oni koji nisu imali prilike da pogledaju, sada mogu da pogledaju spomen sobu još jednoga od oslobodioca Beograda, Konstantina Koče Popovića, čiji legat se čuva ovde u Beogradu. Gospodine gradonačelniče, izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, vaše ekscelencije, veliko mi je zadovoljstvo smo danas zajedno svi ovde i imamo priliku da otvorimo ovu značajnu izložbu oslobođenje Beograda 70 godina posle. Ovo je samo jedna od izložbi, jedan od događaja koje grad Beograd organizuje od 10. do 20. oktobra kako bi obeležio jedan od najznačajnijih istorijskih trenutaka u istoriji naše grada i naše zemlje, a to je 70 godina od oslobođenja grada Beograda 1944. godine. Mislim da i ova izložba dovoljno govori o našim naporima i želji da sačuvamo uspomene na one koji su svoj život dali za oslobođenje Beograda, a takođe i treba da nas čini ponosnim, što mislim da nismo u posljednjih godina osjećali tako, na sve one pobede koje smo izvojevali u Drugom svetskom ratu i na naš doprinos naše zemlje oslobođenju i cele Evrope od fašizma. Veliko mi je zadovoljstvo da budem danas ovdje zbog toga što na ovih 35 panoa imamo prilike da vidimo i da se upoznamo sa svim događajima koji su dešavali tokom oktobra meseca pre 70 godina, da na neki način se vratimo u prošlost i vidimo kako su i na koji način svi ovi heroji, rekao bih, neki od njih su sad danas sa nama, oslobađali Beograd. Zahvalio bih autorima izložbe i zahvalio bih svi zaposlenima ovdje u Istorijskom arhivu Beograda na naporu koji su učinili da tu prošlost pre 70 godina vrate nam u sadašnjost. Neki od nas će imati priliku da se po prvi put upoznaju sa događajima iz te prošlosti, neki od nas će imati priliku da se samo podsjete na sve ono što se dešavalo pre 70 godina, ali simbolika ove izložbe i ovog datuma je sigurno ta da je na 12. oktobra pre 70 godina su i krenule operacije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije, operacije oslobađanja grada Beograda, i to je sama simbolika ovog datuma koji smo izabrali za otvaranje ove izložbe. Naravno, grad Beograd u prethodnom periodu nije se time bavio, nije to radio, ali je zato i dve ulice promenio u nazive Peke Dapčevića i Koče Popovića, upravo zbog toga da bi herojima Narodno-oslobodilačke borbe takođe dali jedan dokaz njihova herojstva i zasluge za oslobođenje ovog grada i oslobođenje ove zemlje. Ja sam se malo pre vratio sa prve probe Vojske Srbije, prve probe vezane za centralni događaj obeležavanja 70 godina od oslobađanja grada Beograda, a to je upravo vojna parada koja će se održati u četvrtak u pola 4 na trgu, Bulevaru Nikole Tesle. I iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve Beograđane, sve goste Beograda i sve građane Srbije da prisustvuju tom veličanstvenom događaju. Preko 4.500 pripadnika Vojske Srbije je angažovano u pripremi te parade i po onome što sam sada video malo pre, sve to izgleda impresivno i na pravi način će prezentovati i snagu naše vojske, a takođe još naput dati jednu jasnu poruku da se sećamo svih onih koji su živote dali za oslobođenje ovog grada pre 70 godina. Ja vam zahvaljujem još jedanput na tome što ste deo vašeg vikenda odvojili da dođete ovdje da budete s nama na otvaranju ove izložbe. Još jedanput hvala puno vama, gospodine Đelkoviću. Ja sam odrastao uz Prleta, Dragana Nikolića, sad imam priliku da poznam pravog Prleta i hvala puno na to.